nagomba ndabwire yuko umuntu ashatse gusara si mu muziki gusa ahantu hose uhasarira ushobora muri presidence ushobora muri banki ahantu hose ni wowe wihari imyite umurongo ntarengana ni wowe agaciro ni wowe dignity abarundi ntibashobora kubuza umuntu kuvuga ko shaka ukore byiza baze kuvuga shaka ukore baze kuvuga usize fanjagenza umuntu n'ukuri kw'Imana usize fanjagenza umuntu wubatse byiza kandi n'agaciro sivyo ufise umugabo gukunda niho ufise umugore gukunda niho ni n'agaciro kuri wowe no kubana n'umuryango ariko byanze ushobora kwisakrifya sivyo ushobora kwisakrifya ngo ntibambone nabi ngo ntibangire iki sindiko ndeba kwandi mu rugo yantu je ndiko ndavuga mu rusange a good liar better become away from me, 'cause you fake a good liar. Better become away from me. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi ko ari hanze yacu mu nkundire ndabwira ati mwaramutse cyangwa mwiriwe bivanye naho muherereye nongera ndabaye ikaze mu kiganiro cyacu ari cyo cyanyu mushikizwa na Joe Omario kuri Agate TV. Uyu munsi nakiriye umuririmbyikazi umurundikazi umwigeme umurondo umutwezwanzi yitwa Dia Magri umuririmbyi mushasha umuririmbyikazi mushasha afite indirimbo shasha iri mu bice bigacika hirya no hino mu gihugu no mu gisagara. Ndakwakira cyane Dia Magri, umeze neza? Gasirire nikava ku munwa nuguma turyoherwa nyene bayemoni ya flow ngo ryoha niwe kuryoha gutegasa ufise umumoma kwitaho ufise ngo muri bice bigacika mu gisagara mu gikushinje Imana kimwe prema ntaye byose. Dia reka ubwo de yaho nyene ko yita Dia Magri. Dia Magri nikuze nita Dia ifite izina ryanje n'iriki donc ariko ntibarimara baragica bace bari heri inyuma bon rero Lydia urumva Dia Magri Magri nayo izina rya Margarita ubundi tumenyereye ko umukobwa bari wa papa uri gute wahindutse wa mama papa baramushyize hasi kubera kudarawe nyeri ubugabo tukiri abana wasanga ubonye mutama yaza kuzaniye akantu musashi wakaza ni mama wawe yakakuzaniye bose ariko gusa numvise ari bisona neza Magri umva iyo list bayishira korera list kuri Dia. Okay. Jego nainza ati Magri ngirana akazina k'umushinga nkaya. Kwanza bishe ngo Magri bite Yesu. Ya Magri. Nagiye kinini bamara muri uyu muziki w'u Burundi. Nta n'umwaka. Ariko hiti ufise no ko ziruta izina ryawe. Nize strategy ukoresha kugire ibikorwa vyawe bigeze ngaha anye. Bon, sinzi ariko gusa kundirimbo ya mbere umusirikare ko yibonye. Ni umusirikare. By the way afite indirimbo 3 zonyene. Afite umusirikare, afite yitwa Fake, akagira ni ishasha ari kumwe na DJ Philbite. Ya mbere Bromara ni ko nyine indirimbo y'igihugu ubundi bubora nako atwa kudirimba imwe ugashikana ya mbere ugashikana 19k atwiyo ndirimbo Bromara ubona yuko iri kirahiraki ahubwo urazi nibona ngo umusirikare cyangwa ati ko abasirikare hasigaye abasirikare ubwoko bw'abasirikare bubiri hari abasirikare b'igihugu hamwe n'abasirikare mu rukundo. Wowe muri umusirikare mu rukundo koko umusirikare mu rukundo umusirikare mu rukundo ni umwe usanga ari careless atamaki atanga ataki vraiment no hari sirabanje ngaha ngo uvuge ibitari byo ikiganiro gishika kure je vraiment nta makiya
ni kuri pe mugabo ndagerageza uko ushobora urimo umugabo wawe ikintu kimwatira kuri we ni iki ushobora gusanga ntafise care muri ubwo buryo za bebe za chérie za mama za mugabo ushobora gusanga afise iyindi prefer nayo muri iyo domaine umuntu ava hose harandi usanga ukomeye avuga cyane je niho na jense kandi ikindi kintu abantu bamwe baradukurikirana bibaza ngo ni inkumi bamenye yuko benshi bazi ngo ndi umugabo ntabwo ndi inkumi da umusirikare rero yakiriwe neza cyane abasirikare benshi banyandikiye bararyoherwa jean barabibona hama rero iya kabiri nayo yagiye ntiyigeze imenyekana fake tutaraja ku ya kabiri iyo ya mbere ukwereka umusirikare utumenga hariho histoire runaka cyangwa ubumenyi runaka uzi bwakonspire gukora iyo ndirimbo byagenze gute ndabakunda nyine kwapresia gateri biri umwana predateur nabona ko ari umwambo dasa n'wabanje abapresia guco abamaze gukura uri muri babana bandi baririmba za ndirimbo turasoda wo muri ako dufata cyane vraiment maze gukura rero ndumva histoire yabo nabayeho n'abantu bakingira kandi batatumutse boro bishibishiza kubakunda bana nkunda kuririmba ndavuga ati mana je nasore indirimbo yanjye nzirimbira abasirikare mu Burundi ko barabimerita ni rêve nari mfise nshaka ndayihayariza kirabana successful kugeza wifuza tuka umuntu azidi y'amagabo n'umusirikare ani n'amatini barasohoye wakaze ikiganiro cya kabiri tuzogikora aho uri mu teni rero bakubone rero niho nshaka aho nyene nibaza ko yageze ku rugero ushaka ko haca haza fake ariko ntiyaduze cyane nibaza ko byapfiriye he kuko kuri iyo wacuza wakosoye ikosa kiradugiye nibaza ko fake ntigeze ndayitaho vraiment ngo shire nk'abatamba ndagire promesse ikwiye sinayitayeho cyane kandi tugituma gahongera peut-être ari ikintu gishaka kugira ngo alavenir uringe ukora ngo fake yangije ngene nzokosora ngene nzobyinjiramo ngene nzokosora kubaza abandi nk'informa bikwiye utu dutamwo slow uri kumwe na feedback twagiye rero nakatira mwana akabwiye gende kari wewe tuma mutima wandi dunda wababire kuye nakora gisa nibuza banashaka zake ndabazi yuko biruta uzura buja uzura buja doucement slowly uzura buja doucement uzura buja doucement ingendo biko ramenda rero twagiye sana na refre yawe rero igitero cyawe hajya bitangura ngo icyambere cyakabiri gandirimba habiri ndirimba habiri ngiwe ririmba cyo prefer when I see you I feel so fine and tonight I wanna make you mine iko fresh I wanna tell no lies tutari kumwe naho noja kwari gato je ndani dutoto ahubwo nyene rujya rujama niko gwayifatiye rurayipita je presentation yago yaratumaze feedback wayakiriye gute wayibonye gute nziza vraiment twagum agende mushasha feedback vraiment notwa yuko ni nziza cyane kuko nubwo feedback tazwi ari kumwe n'umuntu muto akiri muto bimusaba ingufu jean nyinshi rero aho bigeze bimaje ndahashimye yego vraiment tugeze kuri nataka yego mugabo mukwize 100 mu kanya gatoya chatu dushira muri comment section link y'indirimbo yawe yitwa slowly shasha abantu barimo barabakineganira bace bagenda kuyiraba tugendera n'ikindi gitero cya kabiri numva meze neza numva shaka gutanga niba nemera abandi bose n'ibiranga ahenda n'utuyaga twamake bavanga yutumane pani urumva ko nibuka rya feedback
aya ndimo kubihindura uko muri kino kiganiro cy'uhindu nuko kwibana nibuka ibya feedback kwishu byo wanje niba ariko ari byo bindyohera je ukuntu yarengeje mu birantese yego vraiment kiyoga twamakiye ngo bisi ngo bavanga asaporo akiki ariko warabashyize hasi kwe warabafiriye abandi bose n'ibibamba mu teretse henesi yarafise henesi none bashaka ndabyirimba bati yiteretse henesi uvuga ati je nta wundi yego ahubwo nyene ko bigwita nko filiberi mu bantu bose bo mu Burundi ega Amerika ndakikiye Abarundi baragara gose wazana se tabazira bari gukuma baragara umva wegereye wakocinze ukabona arakubereye uvera ukabona marbe kuri muto mu muziki akabitahura urumva akabitahura yuko kuba uri muto uzokura n'indi chance buronse kibaterambere nzara arambira ati je narakutse genze mu musirikare gose igayida yaje gute ukuri kuramba nuko yambajije ndamubwira ndamusigura kunda arabya Patricia ndaprofita ndamusaba kora cyanyorohereza biramutse ushobora gasaba iki gukorana no muri gimvye runaka akaca kuvyimbako cyane ko bitarashika hose n'abandi kabisangiza byagenze gute umuvugizi no muntu ariko ndashaka ahagire n'abandi bantu basi bavyigiraho bumve ko atari vyiza kuko John ejo bundi uzobora kurundi rugero kandi uwo muntu azicuza impamvu nico gituma rero namanda babwira abantu bose bahereye hasi basi udashaka kuvugisha umuntu neza udashaka no kumuha ico kintu agusaba muvugishe neza ubwira uti urabe faso uvuga kubera ejo ntahuzi nk'umuntu je na telefone umuntu ndamubwira ushobora ambwira ati bishoboka kubera icyo wambwira ngo telefone icyo twambwira amasomo yane icyo wambwira kuri telefone byavye nyine we nyine nk'uyu muntu ucumubwira ucumureka ntaco ucumureka kubera ejo ntawe umenya ejo nahangeze sinenzi ko nzohaba muri nefu kuri Jenny hetse rero nta sinocikirege vraiment rero feedback yanyuguru cyambere umwana mwiza ubundi muntu anyakiriye mu muziki dayere ni wa mbere anyakiriye muzoranze promoter sije namuronde rero abinge umusirikare aranyandikira urabona urugerageze kandi gwiza je nk'umuntu wanje ndondera gute ku ndirimbo ya mbere mugabo yaranyeretse ko igikorwa wakoze ni cyiza courage acyama n'ikiganiro anamuronde kandi je abantu bose narabaronga niyo yandonde uyo mutima rero ukoreka umuntu yuko ahari azoka niwo dukeneye ufite dufashanye mugabo ntaba ufise ibaki kweli Gerard promoter nubwo yo muri iki kimara gute nzokoma n'ibintu kandi aranande koza no muhira arantwara nta kintu akuronderako araguha ikiganiro d'abord for free nubwo si wa muronde niwe yakurondeye aranande koza no yarashaka zigera ntego n'abandi garanti uwo n'umutima ukora iki namaje abantu benshi bakubura kwishima cyane jewe ngiriye kubera ngo yanguje ngo nakunze igikorwa cyawe kubera ngo ni cyumvira kidifana cyane n'iby'abandi kundi gihugu kucyukimenye nje gukunda nta kintu n'ikindi nta kintu byanteye ubwoba telema ngo ndabubaza nta kintu na n'icumi namuhaye nta na efra nta n'ifana timesi umva uwo mutima abakobwa benshi iyo baje mu muzika bakunda guhura n'ibizazane byinshi ubu hari ikizazane amaze guhura naco ku buryo uvuga ati ikintu kimbaye kubera ndi umukobwa ndabyumva ko bihaye mugabo je ntabirashira haro n'indi shusho abantu bahaye igitsina gore iyo kije muri industry yuko
kiba kije mu zindi ngeso zitari nziza. Nta bantu bo muri famille canke abantu bari proche yawe bigeze kugira ati ibintu ugiyemo none kadiya magwi ntivyakora kujana muri ibi n'ibi nta kuntu ngo biba ukigira gukora mu biro ukigira hari ikarekana n'ivyo bintu. Famille no ariko abagenzi nibo bantu cyane sometimes on message gusara mbera ama message bamara yabonye yasho yaba kuri mari abana harafite byinshi nabonye video barandikira abagenzi je ntibanyandikira bandikanye uko gusara bamuhamira umuntu iki ariko nagomba ndabwire yuko umuntu ashatse gusara si mu muziki gusa ahantu hose uhasarira shakore muri presidence shakore muri banki ahantu hose ni wowe wihari imite iki umurongo ntarengana ni wowe agaciro ni wowe dignity abantu rero bazishoboye ko muziki ari ukutagira indero n'iki sindi gituma babigira cyangwa gituma peut-être njyana ikopo amazo ari n'iki nta wiyizi navyo mugabo ngo ndabwiye ko umuntu wese anose ari hagaciro wenyine ntihagire umuntu azere guhayariza reve yiwe kubera ngo amaso y'abantu bagufasha iki ko atana studio ashobora guterera ngo genda muri studio bavuga bashabagiye bareke bavuge kuko nubwo bakora byiza ntibazoshima nubwo wogana wambaye imvutana bazovuga ko umusatsi abarundi ntibashobora kubucana kuvuga ko shaka ukore byiza bazokuvuga shaka ukuri bazokuvuga rero ikintu mpanura umuntu wese surtout abakobwa cyangwa abagore ntihagire umuntu zo kubuza impuzenya ireve yawe ce que tu as à faire kuko nubwo ukora ikintu uzokunda uzokunda n'abose ndagukunda udoshikikirwa n'abazabasa gushikira hari abavuga ati impamvu ngo tuguhanura ngo ibice tukubwira ibi ni kubera ngo bakuru banyu mu muziki benshi usanga yabatwaye amada benshi usanga bafise n'abana barenga umwe kandi ivyo bintu numva bari ivyo bavuga ati impamvu tubikubwira ngo sikugira ngo tukwanka ni kubera abo bantu umuntu nk'uwo womubwira iki yonamubwira umuntu wese n'ingeso ziwe sibyo naje navyumvise ngo bakobwa bari muri industry benshi batwara amada manager babo navyumvise ntubere nk'abo tunabisigura gute singenda bisigura nubwo yaba akora muri restaurant yo twarinda yubuze kumushorera urumva nubwo yaba ari mu biki n'ingeso cyangwa ugasanga nivyo yumvira ibyo ashaka ego umuntu ega twese bose ntibari yobije kurongogo hari abantu basoma swing yandi akeneye kubyara ahubwo uwo mwana gusa aciyipowe arahama ntuzujudging umuntu ubonye ibyamushikiye hari igihe usanga ari shoyi wana ntabari barazikorora kandi bien nta kibazo bwakavyara agahitamo kuvyara uvomye ubuvyaye kushuza ikorora sibyo ni shoyi yiwe abantu twice tujije byarana manager wiwe nimba bikundanira cyane nimba atari iteye kurongorwa agashaka kwibyara umushakire muri iki shoyi yiwe je nta kintu mwana uvuga byo hano akantu karahara muri iyi myaka ugasanga umuhungu cyangwa umukobwa avuga ati je ndavye aya mu mariage amadivorce aguma ntabwo nzojamo ibikomere ibyo ntibibonye wowe byakira gute ibikomere ahantu hari ama challenge menshi gahaye je vraiment sinojama ngo ngurutu hari umuntu usanga singe sombe ugenda aravyara ahantu hose sibyo mugabo hari n'undi avuga ati jewe vie yanje no objectif yanje byari umwana nkunda ariko je naje kugorerwa mu rugo vomye je ngo gwejenye no challenge jenye n'umwana wanje kuko izingo wumva ngaha igicumba nukuri n'ibibazo akenshi umuntu aca yibaza ati none uvyariye umwana wawe muhira canke aho upanze bizoca bigenda gute mu busaza uwo muntu usanga ubusaza bumeze gute nana mu busaza wowe urufise umugabo munze rugara wo kubita waraturiye mu nzu wowe ivyo n'ibiki sa naco basufise n'umwana zo kuvomera utuzi canke ejo ashobora gukora ahantu hakora ngo ukaza bakakonona mu mutwe bazi bagura afite depression benshi
cyangwa abagabo reka si abagore bonyine bagira ibibazo n'abagabo baragira ibibazo ugasanga umugabo yaradeprimirirwa mu kabara kubera iki yiyumviriye gutaha n'ibibazo cyangwa umugore ubunyume ngo mu mutwe ntibigenda kubera iki kuba traumatisme n'urugo mbofu aho bonyine n'amahoro ngo agateka kagutuma uturubura n'agateka utazorana n'abana kazombe ejo urarwaye avesi kandi avesi ni zigaye abantu benshi jewe usize panjagenza umuntu n'ukuri kw'Imana usize panjagenza umuntu wubatse byiza kandi n'agaciro sivyo ufise umugabo gukunda niho ufise umugore gukunda niho ni n'agaciro kuri wowe no kubana n'umuryango ariko byanze ushobora kwisakrifya sivyo ushobora kwisakrifya ngo ntibambone nabi ngo ntibangire iki sindiko ndeba kwandi mu rugo yantu je ndiko ndavuga mu rusange ibintu byaniko zubako rabo ubuzima bwawe d'abord ese kudushaka kurera abana bawe ni waba traumatize dushaka kubareba omwa genda wibane wenyine urera abana mu mahoro bidashoboka yuko ubana neza n'umuntu ugira iki ushobora kurera mu rugo ugira iki kwereka amadivorce muri iyi myaka agwiriye cyane kurusha n'ikindi gihe kigeze kibaho mu Burundi je no kuri ntabyo nzivamo sinshaka kwisigura ntabyo nzivamo no mu gihe usanga umumama afite imyaka 50 cyangwa n'umujene w'imyaka 20 sinzi ntabyo ntacyo ntazi ni nk'uko usanga umugabo wa 70 atagana n'umwana wa 20 gusa cyenda byumviri none batse ibintu kintu cyabitumye ari aya marezo sose communication yoroshe umuntu ujya kuri Instagram ukabona umuntu wariya ya postinze ariko kera wasanga ukundanye n'umuntu wo kwanaka mukabana umuzi ingeso ziwe ariko ubonye umuntu mwakutana Bujumbura mugabarira mu kabare ukaba murakundanye ingeso ziwe imuhuje imico n'intara muvamo si zimwe ubatswe shoyiva yego Jesse nibaza ahubwo je nibaza nanje ko ari bindi kera barafukira sivyo bakubitwa wasohoka ngo nibomye genre kamurugo ugasanga afise ikintu ze mu maso akavuga ngo yibomye cyangwa naguru yavunitse ngo nanyereye ubu rero ntubitorera uvuye abagore bo ushaka umusenzekariza ubuzima bw'urugo usumva ni uburatsi gituma mutavyemera kubera ubuzi yuko ati jewe nubwo twavana nawe ndashobora guhasora ingaje nkibesha gusa kiriya gihe udafite umugabo umenga urapfuye ubu turakora twese ubu nidegenza n'abazungu bazanye ubu twokora twese kuko ibintu byahereye mu bazungu numva ko bizotuma ingo nyinshi zisambuka enda kubakibaza aho wewe urana kuri umupapa navya mbwa injuzo ukazona umwana wawe umukobwa araje yapfunitse ukuguru akubwira papa je yamvunye umugabo wanje ucumusubije ngo genda amakozo bako ikirage barabavuna n'amaguru ahubwo no kubica barabica areka mvu umujama nani bien kakujya umujama gafa gwanga reka twivire mu ngo twizire kuri talent yawe reka dusubire inyuma gatoyi gutangura kuririmba ni ibintu wakuye he wavyanse hehe byakujemo gute nana hamwe vraiment ni hamwe nyene peut-être ngira Imana irema abantu bakewa amatara atandukanye muri ahantu wigaza aririmba nta n'umuntu n'umwe bikunda wapi ntijenye nje nabikunda nkiri umwana akunda kumbiza West Live niyo nama numviriza misi yose ndi feelinga nabikunda vraiment nkamubwira aho muhera kuri nzoririmba ko naho umusatsi kubera ikirere icyo gihe cyose uciye bitangura ubu on icyo gihe cyose kutanije nabyeyi ndi muto nabyeyi muto nabyeyi mu rugo ndi muto rero sinigeze njya ku mwanya kuvuga ati reka ihebe ndayihayalize mbere nasa n'uwabivuyemo uko navuga
maze kubyara basi nta bindi bizoba zohora ndavyiyumvira uko nyene ndabindagone ndayibona abandi bavyinjoyinga jewe byarahetse uravyumva bwaho rero hari umuntu muri famille mu mama ko ndayimwiganira nyene n'abatu ashaka kuba duhuye icyo kintu bandamubwira ashaka byo n'ukuri n'abakiri ikiga bashaje ibintu by'imba ati arabyatenga kubura byaye ngisigura yuko indoto zazigira kubera iki uracari muto hayereza rêve yawe kubera abarundi babona ntabwo byamenga birahetse reka kumviriza abarundi kubiza wese je ngo ndagufasha ndakubandera nkagufasha urabyemeye uri prête ashuka kandi ibintu byabaye mu kwezi kumwe cyo umusirikare nipana n'ayandi so umusirikare yari ngaho kiretse ya Islam yonyene sino indirimbo yaraho ashirandana n'umuntu fasha ambye ati ntudusubire kumeza umuntu ko barabye ntigisigura ko uzishe mushaje no cyari muto hereza rêve yawe bashina ija ko vraiment hasi kiraba kahise bigeze mutwara mutaha oya ndazi ko ndabikunda gusa engineer yacitse intege kandi nyine yabikunda ubwa mbere ugacitse reka ngaha tujana turavugana yatega n'umuntu abashaka gusara yosara mu bundi buryo yego yosara yashobora no kwiyiba secteur du matin kandi nka tesa acha nitahera samwe nkaba nibereye mu ibyo none nabyo kera please be confiance marigo ajyana zikora ari hasi oya none bya kumunda nta nubwo mwajyanye abya kunda mbwe tuzonyereka video twagiye n'indi freestyle yari yose kujya mu mutwe habito birasohoka habiyasohotse yari yose ukunda nyine kuko umuntu yafite imiziki myinshi aragira uwo akunda dukubita freestyle nyine hora wenjoye muri wenyine kiwanje cyane kiwawe nyine ugeje narakunda fake nubwo yawe fake nayikunda kandi ivyo bintu ni kubaririmbyi benshi indirimbo bakunda cyane iraba failing ariko yanjye ubwo wakunze utitega kwizoba hit ari yego cyane ayikunda twirimbire ka fake ariko peut-être imana niyampa nkamenyekana cyane bakabona ko ndi umuririmbyi nk'abandi bazonkora bya bihangane dufite ngaho kurabama tuyisubiremo tujye remix yego wampaginga ku maposte before my breakfast bampamagara uko naraye gahunda za buri munsi tupangaho tuja guciringa wanyita your best sis mbona babiri nkanje ariko nkunda igihe cyo cyanyeretse uri ko ntari kirumara mu buzima bwawe hanging out doesn't make real friends ahubwo benshi ni fake bigira ngo umujama kumbura umubisha cause you fake a good liar better become away from me cause you fake a good liar better become away from me yaryoshe indirimbo ni true story ntuduhende ni true story cyenda nabibona n'ama emotion cyaduga sha umulaya kweli ni sawa y'abagenzi babariri oya kandi benshi uretse gusitura mbasike nukuri ku Imana je naririmbye ico gihe hari ibintu by'uburuzi amashana wagiye kumbaza n'umukobwa bashize kuri statue onishana tavugana n'umuntu ishana n'amajalousie abari mu bantu akakwica guheza kubera jalousie ngo wambaye ishati nziza ugapfa uzi ishati uyu mwaka
uyu mwaka hari mu kwa gatatu amashami yari yasaze icyo uraye no umulaya umulaya nacenda yigira nka histoire y'abagenzi mugago faking mugabo ugiye na video ugiye kwiraba byarangiye bampayisha n'umugabo malheureusement wari mpano yari iki bava naribye nibajije kuri ibyo bintu biri kubiraba ukagenda na mugabo wewe ashaka kwica Nadia Mabi dusa n'abasoze ni ibihe bintu bimwe murategura muri iyi minsi mbega twitege iyindi ndirimbo cyangwa aracyari muri promotion y'iyi ndirimbo bon ni muri studio sineda studio ariko cyane ndiko ndita kuri iyi ya slowly kugira ngo igere kure cyane kira kajambo kamwe ubwira abakunzi bawe abakunzi banje ona mvuga ndasaba gukunda hacuburi sibyo ndasaba abagusupportinga nubwo wakora iki bo tamboyero umuntu w'umusatsi je ndacyari mushasha kandi ndi muto cyane mu muziki nkarisaba babandanye bankunda babandanye basupportinga kugira ngo nanshobore kugera ahandi hantu Dia ndagushimiye cyane ku mwanya waduhaye ni gufashanya reka nabishimire umuntu wafashe akanya kawe gukina kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho rwose wubahwe big up on yourself.